Kaunti ya Garissa itanyite kubeja njanjo makiria ma andu 260 ikirongoreria aruto aburi biathara na mbiraru kambeini ciao. Gukinyira riu andu 40,000 ni mamukirite njanjo ino niguo kumagitira kurwara murimu wa yellow fever uria umanaga na kurumo ni rwagi ruri na virus ici. Tukishirikiana na Wizara ya Afya, serikali kuu, kaunti hizo mbili na shirika la afya duniani, shirika la UNICEF na washikadau wengine, tumeamua kuchanja watu. Sisi wogima wa mwire kaunti ino ugite njanjo ino ikubeana kuri aikari ma matura ma Balambala, Lagdera na tauni ya Garissa kuria kureko murimu uyu ungitamba na ibenya. Tutaendesha hii chanjo kwa siku 10. Tutakuwa tunaenda kwa nyumba za wananchi ambao wanaishi katika kaunti hizi kuweza kuchanja. Njanjo ino ikireiro makiria thutha wa andu 3 kuma kaunti cia Garissa na Isiolo kurwara murimu uyu mwingi wa matura mayokiurio weumirie ugucanjo kuma mwana wa mieri 9 nginya mundu wa ukuru wa miaka 60. Ngiribotera Inooro TV, Njetago Masi, Wadia wa Muriithi.